Oduna hian high voltage protector MCB kan ti mai kan han enchin don ania over voltage protector tepo kan ti theyanga ani na tak zo ka chuan high voltage ti ipon atong kama chuan adik zo kani tuna kan enchin tur hi internet lampang le helai aizol dora tepo kan le thei ania tlema aman tlom deuh chi cheng sang khat zanga sang khat zaruk man ti vela kan le chi ang ho kha ania he over voltage protector MCB hi englo thei ania MCB kan han tina chan chu MCB ani wang ni lovin MCB ne na physical size in ang an siam wang ania tuna hian zani som sari asang kan en mek ang hianin a voltage asan lampang tur hi zani som sari pathum aya sang ani chuan cut off turin kan set ania tin a voltage niam lampang hi za somli le pariat in ada theya tin ampere te po hi a set vek theya ampere hi tuna hianin 62 point something in kan set ani chu kan han enchin don ania tuna mi hi stabilizer mangin kan test don ania a voltage sang tak kan pechin dona tuna hian zani le somnga pani zani somsari pathum kan pechina o ein cut off ngal khilaya thildum te lo lang khi englo output a cut off thange cut off thalo ti voltmeter kan test na ani chuanin a cut off fun chung hi second som thum vel ani tlang puya second som thum vel a cut off a chuanin amana ron on le a chuanin alo le sang thop fo ani chuan voltage alo le sang fo ani chuan a off le maya chuti ngang reng chuan anun man dan a hun man dan ania atangkai khop maya voltage sang lu tuka wanga power and electricity department lampangina an voltage wan pek chote du thu samani lo changte om fo thina chuti ngang chi ina khang khol te ti chet lo nan he thil hi a man thei tura ruaman ania no panging arong khoi ve tlat mai tuna hian cut on to tur ania maselen cut on lovani omje chu a cut on hun hi second som thum ni ma se a fail thei tina ni chu second som thum ma khan ain cut on lovani chuan ama hian me nga ya oma chu zuk me mai tur ania zuk metila ain cut on mai thunga ma se kha thil boi thak le thil how tak ani tuna kan buang khan in cut on tur ania ain cut on lova a fail ve the ni a fail ve zo thina hethil hi a disadvantage lian lutuk maya chuan a hniam lampang hi za somli paret aya hiama ase theilo tlang pui thina za somli te pon hianga tui kan han pama current hiam lutuka voltage niam lutuka tui kan han pam te hian an ama hian thane mai thil thu hian alo cut off le nut mai thina alo veng thina ni ma se kha ke ma ni ang mizoram ke ni anga voltage supply department lama tanga du thu sam mu phalo tan chuan leveng mor deu tan te po harsat na boina aniam lama thlen theya achung lampang chau veng tur kan du lai khan hiam lampang hi veng del boxia chu chuan harsat na le boina tam tak thlen thina kan han vu to installation kan han ti to tam taka po hiam hemi ai niam lampang awang po hianin harsat na kan le ngai kan nei fo thina ni tuna chuan a relay ya thaiam kan en non le ang kiki a relay ya chu anu meya adum lian pui hi relay kan ti omjem be ri chu a off a on na lai tak a switch a main switch a ber lai ani tina ania a circuit kan ti a khol kan ti khian chuanin voltage sang nge niam nge exact ampere nge ti te alo ria alo ngai vena chuanin a off a on tak tu lai chu he relay hi ani tuna kanan hol chin lai vel tak hi ame suisa lai tak chu nia relay ya kan ti lai tak chu ania atoper na tan chuan he protector hi athave thokhat piawa relay ya tha
a switching a tha a ma se low voltage sa error om thina water pump ti do na te tin cut on time hi tem chuanin reliable lo deuh a engemaw error om zeu thin ani ti a chianga tin pakhat zawk ka soi pakhat zawk electronic company na siam suah he over voltage protector hi hnuai me a hianin video hnuai a hianin a link ka dawn da a chumi chungchang kan enchhinna chu rem chan dan angin ilo tlo vele don ya kalome